بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم
مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بدار النعيم والنجاة من عذاب الأليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد مشاهدين الكرام أحييكم بتحية الإسلام وأرحب بكم أحر الترحيب بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah mga katautay manghuran itukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukol iban pamudji sinyari na isab kita niyo dihilan waktu maniyo tiyo amuin magmaingat sarta humati sin pag-aga masin kita niyo mga katautay manghuran in ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala amuin mapakaitan niyo in waktu sin kita niyo hahinang karidaan sin Tuhan Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala sabab mga katautay manghuran in waktu ini na lando tud siya mahal ga biyayan lando siya mahal ga bang siya yusal pahinang wayroon kapaiddahan pahinang di mahinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala gamayan langgal sara na ini ako susun sin manusia sabab karna in waktu apabila lumabay na di na magbalik mga katautay manghuran in isnin lima bayat to di na magsibo iban sin isnin adlaw yan subhanallah hangkan na in kita niyo na magsusungin adlaw magsusung in waktu masa magsusung isab kita niyo paamuin jang kaanta niyo ajal tanyo amo na in kamatay tanyo biyayan amo yan in sarang piyag sasabdiyahan tanyo sabab in mas sa mga katautay manghuran bukon magsusung harap paulihan sa magsusung harap paunahan subhanallah di nga sabab yatin kita niyo na subay di magbati laul tununay sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala but in kita niyo ini mawaya iban sindi na
magsusungin adlaw, magsusungi sab kita niyo paajal tanyo. Nasarayaw-rayaw na niyabot kanin ajal niya, amuin saddiya siya sinamal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin pagpangadji unta niyo, hati unta niyo, hasaka haba mabut in waktu biya ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala, in pangadjian tanyo hawak turum ini mga katawtay manguran, mura-murahan, amuin, papagmumpaton sintuhan Rabbul Alamin, iban papagbarakaton katu tanyo katan, amuna in kalabyan, sin pagtawakkal pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Karena mga katawtay manguran, in piagbahasa pagtawakkal ini, na ini, naong si mga ulama, biyakan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, in pagtawakkal nisfuddin, hang tunga sin agama. Hati niya, di masampurna in ka-Islam taniyo, apabila di kumugdan in pagtawakkal taniyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat to na tangadjiun tanyo mga katawtay manghuran, in pag-iyan pagtawakkal ini, bang biyadiin, iwansin kalabyan niya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, lawhi Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, in amuin tawakkal na nisfuddin, hang tunga sin agama. Wan nisfussani al-inaba, in hang tunga isabyayan amuna, in amuin pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala, in katan kakahinang tubos karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In ayat sin Allah ta'ala, pagbalik-balikan tanyo suratul Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, in iyyaka na'budu, tunggal ikaw ya Allah in pagtag-ipunan namo, amuna in al-inaba, law Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, allati hiya al-ibadah, amuna in patudyon min katan pag-ibadat karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magsambahayang kaw, magpuasa kaw, magnaik haji, magnapaka kaw sin alta, mutumunay sin zakat, karna katan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magdua kaw, magsumbay kaw, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magtungga kaw, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ibadat mga katawtay manghuran, sumujud kaw, tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtag-ipon nito, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iban tupot tunggal ikaw ya Allah pangayuan namo, tabang sin pakatan pakaradyaan namo dunya akhirat, amuna ini law Imam Ibnul Qayyim rahimallah, al-tawakkul, al-isti'ana hiya tawakkul. Hati niya, amunin pagtawakkal mo, hipagsarahakan mo, in katan pakaradyaan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan na mangayu kaw kaniya tulong ibang tawang maman, amuin pajatuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala pamarayaw, in amuin katan pakaradyaan mo. Mga katawtay manghuran, biyahanin laggo sin amuin pag-iyanon tawakkal. Na in pagtawakkal ini mga katawtay manghuran, nabahagi siya nagtu. Pagtawakkal wajib. Hati niya suwaytod hinangon sin kita niyo mga Muslim, hasupaya masampul na in ka-Islam tanyo. Panagnaan yan, wajib. Uno ini mga katawtay manghuran, wa huwa tawakkul ala Allah fi jami'il umur. Amuin pagtawakkal ba Allah subhanahu wa ta'ala sinkatan pakaradyaan mo, min jalbil manafi' wa daf'il madar, haamuin tungod sin magparatong sinkatan karayawan, kamumpaatan,
iban magpaig sin kamudaratan kangian, hipagtawakkal mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, inkatan pakaradyaan mo, hatungudayan. In kabuhi mo ini, sihat mo, family mo, katan, hakatan kabuhi mo, alta mo, pamaybay mo, in magparihil, mangdihil, kamumpatan, karayawan, iban magpaig sing kamudaratan, tupot tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa ito, tunggal kanya ipagtawakkal mo katan pakaradyaan yan. Inain hukuman niya mga katao tayo manguran, wajib. Sabab sin, pag-iman yan mga katao tayo manguran. Wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Pa Allah ta'ala kamu magtawakkal bang in kaaunan niyo mga bariman. Bariman matanda. Sabab mga katao tayo manguran, bang sa upama di kita magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, atawa aun tiyag tatawakkalan ta maduga hindi ng Allah ta'ala na manunjo kisin larak in pag-iman ta. Ampa in pag-iman ini, namo na ini in hikasod ta niyo sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in kita ni na maratsaya, daya sabi ito kaulungan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, pasurong kita niya sulga. Hangkan na in pagtawakkal lando tod siya malaggo biyayan. In amuin atin niya tampat niya haamuin agamatan niyo biyayan. In darajat niya haagamatan niyo. Hikarua hukuman sin pagtawakkal muharram. Haram, di manjari, maita makasirik mga katao-tao manguran. Diyarin tiragbusan niya sirik dakula. Wa huwa al-i'timadul kulli 'ala al-asbab wa annaha tu'assiru istiqlalan fi jalbil manfa'a aw daf'il madarrah. Amuin mangamdos na kita madugaing dahil Allah ta'ala mangamdos na kita paamuin kasabab-sababan piapanjari sin Allah ta'ala sa kaula-ula amo na yaon in tuwos mang dirihil karayawan iwan mang magpaig sin kamudaratan biya na sin magtawakkal kau patampat, magtawakkal kau pakanunuk-nunukan, magtawakkal kau pa mga taong yamatay na alom kubul sampay mabot mga na kau dua akan nilabyayan na inyad to sirik mga katao-tao manguran sabab karna na piyagtawakkalan mo na yung piyapanjari in adapon in mapatut pagtawakkalan amuin nagpapanjari Allahu subhanahu wa ta'ala. Naibukuman niya ini haram sabab sirik mga katao-tao manguran. Sirik dakula. Magtawakkal kau pataas bud. Wal iyadu billah. Sirik dakula mga katao-tao manguran. Maka kupur murtad. Dihilan sinagama. Tu adlaw. Magtaubat. Intao makahinang biya ini biyayan. Kita nyo lago sin pagtawakkal apabila makatuligi padugaing na makadulapak na siya pasirik dakula. Amo indi tuod ampunon sin Allah ta'ala salama-lama. Apabila yabutan in manu siya sin kamatay, wairoon siya nakapag taubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga katao-tao manguran. Mataod yan kahalan diyan. Nagtatawakkal pa mga jin. Hangkan na pagsud mo pa bay, makakita kau mga bay-bay, sibi-sibi, mayta, bay sin jin. Wal iyadu billah. Unuhang kanyat to. Sabab, nagpagtawakkalan nila, inilaw ni mag-protect kato. Dahil ha, kamumulahan, jumaka kato, mangdihil kato, karayawan. Wal iyadu billah. Nain ini mga katao-tao manguran, sirik dakula in pagtawakkal biya ini.
Sabab tupot tunggal in Allahu Ta'ala, in amuin mangdirihil maghanugara karayawan, ilan magpaig kamudaratan. Hak ini sin Allahu Ta'ala. Nabiyan na kataw tayo manguran, in dua, hikaruwa, tiragbusan, hukuman sin pagtawakkal haram, makasirik, sirik dakula. Mabut sampai aun waktu isab sirik sibi-sibi. Dia dinhantang ni mga kataw tayo manguran, kal-i'timad ala syakhsin fir rizq. Dia sin imanu siya na mangamdos na siya patao hatungod sin rijiki niya. Dia na sin sa upama naghihinang siya biyayan na mangandol na siya in rijiki ko ini makahuna-una siya in rijiki ko inilaw niya na intag milikan amin boss ko biyayan, mudir ko biyayan. Nain ini makapilig di mga katao tayo manguran, sirik biyayan. Sab tupot tunggalin Allah Ta'ala in magdirihil rijiki sa uno in sila yan, in boss mo yan, sabab sadya, sabab sadya. Biya sin doktor matukaw pa hospital biyayan na mujarrad sabab sadya mga kataw tayo manguran. Bukon sila in magpauli sin masakit, sabab sadya. Daya sabab yato in amuin pangatud ta papiapan jari in sila yan kasabab-sababan sadya. Adapun in amuin mangdirihil karayawan, ilan magpaig sin kangian, tupot tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyat mga kataw tayo manguran, inya to makahuna-una kaw. Nasubay hatulun min huna-una mo yat to biyayan. Sabab in sirik, sibi biyat to na mabut sampai bang biaranan na mahinang siya sirik dakula. Wal iyadu billah. Biya na sin amuin nasabutan yung kainayat to. Ini kato hukuman mga kataw tayo manghuran, sin amuin lang ta sirik ay sin amuin pagtawakkal jaiz. Hato niya jari. Biya din hantang niya, biya sin hantang wa ayyuwakkil insan ghayrahu wa ya'tamid alayhi fi fi'li yaqdir alayhi kal bay'i wasyara. Amuin pangandulan mo in amuin maduwaing tao, biya na sin hantang pajarahon mo sin pagdarang, sin tindahan, pag-usaha, na niya to jari na kataw tayo manguran. Way salla niya. Mamman, tumtumon mo in sila yan, sabab sadya hinang mo biyan. Sa in amuin, tubos, pangandulan, pagsasarahakan, sin kita niyo, sin katan, pakaradyan tanyo, lugya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga kataw tayo manguran, atas tu hukuman niya to, sin amuin, pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin wajib subay kaingatan, sin tiap-tiap muslim biyan. Sabab tiyo ito, bang amuin, masa siya, na in kugdanan niya, sirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in tarbilang, dusa sa lagu-lagu patuhan Rabbul Alamin. Ditod ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala salama-lama inta makahinang sirik dakula apabila yabutan sin kamatay wayro na kapagtawbat. Mga kataw tayo manguran, biyayaon na pangadjiun tanyo in kalabyan sin pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto na sadya mga kataw tayo manguran, apabila dia akan sintuhan Rabbul Alamin na subay tayong bukuhon tanyo pangatayan tanyo in iyan karayawan na sadya in dumatong hakabuhi tanyo apabila tanyo yakad biyayan hindi akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karon na in Allah subhanahu wa ta'ala na sangat baying ulungon baying kasihon paipon niya lariluba na pa mga bariman. Kaya sabiat to, in katan dia akan niya yan, hikasan nang nasadya sin kabuhi sin manusia.
dunya labi lubadlaw akhirat. Dahil in pagtawakkal ini mga katawtay manguran, in definition niya, biyaktul kato sin mga ulama, at tawakkul ala Allah, huwa tafwidul amri ilay. In pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo in hibugso mo, in pakaradyaan mo, tunggal kaniya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagsarahakan mo na, in pakaradyaan mo, pangandol mo, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hak ini mga katawtay manguran, sin nagpapanjari. Sabab, siya in tag-ukum milik kato tanyo katan. Siya in mag-amulahi, magbaya, sin karayawan kangian pajatuhon niya, hakabuhi tanyo. Di nga sabiat to siya in tuput tunggal mapatut, pamugsuan, pagsarahakan, sinkatan pakaradyaan, pagtawakkal, kaniya inkatan pakaradyaan, Allahu subhanahu wa ta'ala. Hibugso mo inkatan pakaradyaan mo kaniya biyayan. Nabang ini mga katawtay manghuran, mahinang tanyo, dahil nga mga kalabyan niya, muha kato tanyo in saitan. Di na kita kapag manjaan sin saitan, mayta, biyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaan yung kalabyan sin pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, pabila kanya kau nagtawakkal, di na kau muha pa saitan. Sa saitan may muha kay mo. Ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, Suratun Nahl, kasyaman tagsiyam, qala ta'ala, innahu laysa lahu sultan ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Subhanallah. Bunal tuod insaitan iblis na wayroon gaus niya magmanja, na di siya maka lungkop pa mga bariman in kaunan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala nagtatawakkal. Subhanallah. Day nga mga salago-lago kalabyan sin pagtawakkal, in saitan iblis, di makapagmanja kato tanyo, di makalungkop kato tanyo, di makataimbaraw. Mga bariman, nagtatawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaan yan mga katawtay manguran. Masatan nyo ini, wal iyadu billah, mataod, in nagbubuga-buga, mataod in nasususa, mayta, sabab sin, wala kimugdan in pagtawakkal nila. Niyumuwa sila, pa mga jin, mga kasaitan-saitanan, hangkan na nag-iipat bay, sinjin, halawang pamaybay nila. Miyumuha. Kay banan magbisara, mabungislong niya. Wal iyadu billah. Na may taini na jimatu, sawabsin, wayroon na kimugdan in pagtawakkal nila. Bukon na sila harap pa Allah ta'ala nagtawakkal. Sa bangit harap pa Allah ta'ala nagtawakkal, na subhanallah, biyabayta sin Allah ta'ala in iblis, nakura sin makasaitan-saitanan, di makaraos, di makataimbaraw, di makapagmanja, ha mga bariman nagtatawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kitaan yan mga katawtay manguran. Ampas yun wan sinallahu ta'ala. In amuin ayat, innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Bunal tuod, in kapag manjaan basin saitan, amuin mga sila, yatawallawnahu, yuti'unahu, amuin yaagad nila hubat sin saitan, in kabayaan sin saitan uno,
muna magsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Huminang limbang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw inkabayan sin saitan, bangkaw mangayu doa datungan aramala, nabukon harap pa Allah ta'ala mangayu. Sa inkabayan sin saitan, harap patampak. Padahon kaw patasbud magkadya. Maglabot din dito at maghinang kakaon. Amo yan kabayan sin saitan. Amo in papagsirikun kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab kaya ingatan sin saitan, indu sa pagsirik, pagsakuto ini, wairoon kaampunan. Salama-lama, apabila yabutan in manusia, sin kamatay wairoon nagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Napila na sadya in mga manusia hinihinang sin among pagsakuto biya ini tiragbusan niya. Bang masakit in matali magtuy siyukot sin tampat subay labuton magtupatasbud. Mangayo paamuin niya matay na. Ibanin akin nilabihan na intiangayuhan Allah Ta'ala ra. Sa piyala bay sadya paamuin taon niya matay. Halawang kuboy yaon. Ba't sa masuok na laong niya? Astagfirullahal azim. Labi na insuok mo, mang musadya kaya ingatan. Day nga tao halawang pakuburan. Sabab in sila miyatay na. Ubus na yung pakaradyaan nila biyayan. Ampain ikaw buhi-buhian pa na ikaw indiarak sinallahu ta'ala pangayo dua bangkaw datungan aramana bangkaw diatungan masakit biyayan diarak kau papangayuun tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala miki uli kau diya sabi at amuyatin amuin subay mo taliun biyayan bukon kau madtupa amuin taon niya matay na sabi niyan amunan kabayan sin saitan walladina hum bihi musyrikun. Hisiyo pa in kapag manjaan sin saitan. Amuin mga tao nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tao maksiyat pa Allah ta'ala. Labi luba na yung mga tao magsisirik kaniya. Patuhan Rabbul Alamin, amo na yan pagmanjaan sin saitan wal iyadu billah. Hangkan na bangta nyo pandugahanin kahalan sin mga tao sirik pa Allah Ta'ala, kitaan nyo, mabuga yan pa saitan. Mabuga, sukuton, mabuga jilakaun, mabungis lang yung jin yan lang niya yan. Astagfirullahal azim. La ilaha illallah. May tainimiuga in mga manusia mga saitan. Sabab karna kaya pagkialungkupan na sila. Sabab sin pagsirik nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yarait asin Allah ta'ala in kapag manjaan sin saitan amo na in mga tao magsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala miyamagad sin hubat sin saitan wal iyadu billah. Hangkan na mga katao tayo manguran subay tanyo tod hatulon in pakaradyaan tanyo pagtawakkal inibiyayan pagtauhid tanyo pa Allah ta'ala panunggal sin pag-ibadat tupot tunggal patudyon pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagtawakkalan tanyo, maghanug kato tanyo sin karayawan, kamumpaatan, iban magpaig sin uno-uno na, kamumulahan kangian kamudaratan, in iyan subay tumtumun tanyo tayo buko na pangatayan, tupot tunggal in Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi ito siya, in tupot tunggal mapatot, pagtawakkalan sin kita nyo mga katao tayo manguran. In kuntum mu'minin. Balikan pa nyo ayat. Bang in kaaunan nyo. Matanda bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katao tayo manguran. Kitaan nyo ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala.
biyay ta kato tanyo. In mga pagpangayuan yan, maduga ingay ng Allah Ta'ala, biya na si mga katampat-tampatan, sin mga kajinjinan, mga pamaybay sin jin, hangkan na iipat biyayan, wal iyadu billah, in mga iyan, di makadihil mumpaat, di makadihil mudarat, biyabay ta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta innaka idhan minadh zalimin. Ayaw kau mangayo maduwa indeng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangayo tawang mikiuli sin masakit, mangdihil kay muridjiki. Ayaw kau mangayo hayan maduwa indeng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw kau magtawakkal maduwa indeng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab in katanian tiya panjari maduway ng Allah Ta'ala tiya ngayuan mo yan mala yanfa'uk, di makadil kay mo kamumpaatan, wala yadurruk, di daysab makadil kay mo kamudaratan. Sabab sibu kita mo tiya panjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na pa in fa'alta innaka idan minadh zalimin. Biyandaan kita nyo sin Allah Ta'ala, bangkaw na kahinang, nangayo na kaw, maduway ng Allah Ta'ala, nagtawakkal na kaw, maduway ng Allah Ta'ala, na in ikaw hunal tuod, itong nakaw day nga mga tao anyaya, hati niya mga tao magsisirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin kapag manjaan sin saitan, wal iyadu billah, pagbaya-bayaan na kaw sin saitan. Nabiyan nakataw tay manguran hati niya day nga mga kalabyan sin pagtawakkal pa Allah Ta'ala in saitan kun tawatan niyo iblis muha kato tanyo di kita niyo kapag manjaan sin saitan sabab karna in amuin tao nagtatawakkal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sin pagtawakkal matan dibayta sin Allah Ta'ala wa may yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu. Hisyusyo magtawakkal pa Allah Ta'ala na Allah Ta'ala na siya na intag atasan kanya. Subhanallah, hati niya siya na in umatas mamarihala sin katan pakaradyaan niya dunya labi lubad daw akhirat. Subhanallah, kalabyan sin pagtawakkal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga katawtay manguran pagtawakkal ini na subay siya lumahil haamuin kabtangan kakahinang iban sin pangatayan i'tikad tanyo. Sabin agamatan nyo biyahayan tuyan mga katawtay manguran amuin halawang pangatayan tanyo na tuos in pangamdusan tanyo, piag tawakkalan tanyo, piag sarakan tanyo, sinkatan pakaradyaan tanyo, dunya, akhirat, tupot tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halong pangatayan tanyo, i'tikad tanyo yan. Sin mga bariman. Sampai kakahinang, biyarin tiragbusan niya, amuin hinangon mo yung kasabab-sababan. Hinangon mo yung kasabab-sababan. Biya na sinbang kau datungan masakit biyayan, naunin sabab niya, magpaubat kau. Doon naka madtukaw pa hospital, magpa-check up biyayan, supaya kau karisitahan, karihilan ubat, na inya to uniyat to, sabab sadya mga katawtay manguran. Sa biyayan ng kasampurnaan sin pagtawakkal, amuin hinangon min sabab biyayan. Nabangkitan yung mga katawtay manguran, mabaya sin labi, in amuin biskay, sin amuin pag-uli, sin masakit biyayan, amo na lahong ta in ruketus syari'iyya. Amuin tawal, hindu sin Allahu Ta'ala, Parasul sallallahu alaihi wasallam. Yan na amuin Quran. Iban sin panghindo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mga tawal niya biyan. Nang si mga ulama, unuin labi, mabiskay,
in amuin lunas niya biyayan. Ubat minum kau amuin mga pag-inumun tayan, pagbihon ta parmasi, atawa amuin tawal biyayan. Nalaw si mga ulama, amo na intawal mga katawtay manghuran. Sabab in iyan na shifa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan nasin labiluwa na tuod, suratul Fatiha. Wa ma yudrika annaha ruqyah. Wala mo ka kaya ingatan nung si Nabi sallallahu alaihi wasallam in suratul Fatiha in yan tawal matajam. Hazaman si Nabi sallallahu alaihi wasallam nakurayat to. Cute ko cintangangang. Nangubag in sikibiyayan pagtawal sinambuk sahabat nagsaroon doon imuli mga katawtay manguran. Nain iyan mga katawtay manguran na depende na yan hakusog sin amuin pag-iman tabiyan, pag-ibadat ta, pag-mabuka ta pa Allah subhanahu wa ta'ala in katadjam sin amuin long ta pangindua atabiyan, in pagtawal tabiyan. Naon waktu di siya mag-effect biyayan, nakitaon mo yung kahalan mo biyayan. Ada kala di ka magsasambahayang 5 waktu. Hati niya wayroon signal mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahina yung signal mo. Sabihin, pagsambayang 5 waktu in iyan, silatun. Connection mga katawtay manghuran. Bainal abdi wa rabbi. Antara sin ipon iman sin Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala. Di nga sabiat to, na misan in tawal biyayan, di na umifik kay mo biyan, wayroon na, di na tumadjam kay mo biyan. Sabsin malamma, in amuin kuan, di kita magsambahayang 5 waktu waliyadu billah. Habulan Ramadan sadya. Nangkan na mga katawtay manguran, misan in bulan Ramadan yad, tunabiyan na naikod, masi kita niyo, tumunay sin tiya wajib, labiluwa na to din pagsambayang 5 waktu. Sabtumtumun tanyo in iyan, na connection tanyo pa, Tuhan tanyo Rabbul Alamin, Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabang makusugin connection tanyo mga katawtay manghuran, insya Allah subhanahu wa ta'ala, halawang parihala kita niyo niya. Halawang parihala niya kita niyo. Amuin, lapasun niya kita niyo, dahil nga katan kangian. Subhanallah. Sabin iyan, dahil nga kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah ta'ala, adil mga katawtay manghuran. Dahil nga kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, isiyu-siyuin mag-ibadat kaniya, huminang sindiyakan, lumayo sindiyangan, pasan nangun niya. Parihalaun niya, atasan niya, in pakaradyaan dunya akhirat, hatulun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So inyo nag-ibadat, na nauhid marayaw, nagtawakkal pa Allah ta'ala. Siyo isab, in amuin simulang, wayroon nag-ibadat, nagsirik gamayan pa Allah ta'ala, nagsakuto, siksaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siksaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. In iyan din nga kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga katawtay manghuran, kalabyan sin pagtawakkal ini, amo na lang ta sampay mabut, hikabtang siya. Mapuas tanyo tiembo, kuhalang pangatayan tanyo, tuputunggal Allahu ta'ala in pagtawakkalan, pagushinang tanin sabab, sampay hikabtang tanyo. Biya din hantang niya mga katawtay manghuran. Adlaw-adlaw tanyo inihinangon. Hindu kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dain kan Anas ibn Malik radiyallahu an in hadis in aghniya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagsabday Rasul sallallahu alaihi wasallam, mangkala hisiyu in nagkabtangan, yani ida kharaja min baitihi, in hatiyan niya pabila siya gumawa na ring haray, ampas siya nagkabtang sin kabtangan ini, bismillahi tawakkaltu ala Allah, tagnaan kuangan sin Allahu ta'ala,
kaniya ako magtawakkal, wala hawla wala quwata illa billah. Iban wayroon gaus, wayroon kawasa, buat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala ra, yuqal lahu, baitaan siya sin malaikat, di niya sadya karungan. Unin ari ka na sin malaikat, hudita. Kaya panduan na kau, hati niya, halawang pamando na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakatan pakaradyaan niya, hatulun sin Allah subhanahu wa ta'ala, dunya akhirat. Wakufita, hikaruwa biyayan. Iban yatasan na kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala, inkatan pakaradyaan mo. Subhanallah. Hati niya malayo na dengan kamumulahan, dengan kangian, parihalaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikatu, panawag-tawag kanya sin malaikat, hasawab sin kiabtang niya in kalima, pagtawakkal pa Allah ta'ala, wawukita hikatu. Iban sin tiyaningan na kau, dahil hakatan ni sin piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jin iban manusia. Subhanallah. Ampa, diyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, watanaha anhu syaitan. Mabot sampai magtangis, mag-ihul, magmatay in saitan, sabab sin kabtangan niya yato, kabtangan pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Abu Dawud, riwayat niya, riwayat sin Abu Dawud, sampai mabot in saitan ini, halong pagmatayan na, pag-ihulan na biyayan, surrender na siya, sabab halong pamaryala na sin Allah ta'ala yung tauyaon. Hipagbak niya mayan in saitan duwaing ganta manasat in akin niya panaiban niya, kayfa laka birrajulin kufiya hudiya wa kufiya wa wuqi, kad hudiya wa kufiya wa wuqi. Biadiin pa in hikarausmu manasat hausog lamud na yung babae amuin piyanduan na. Iban yatasan na sin Allah ta'ala, salta tiyamingan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, protikan na sin Allah ta'ala. Biadin pa ni kasasat mo hayan. Surrender in saitan, mga katawtay manguran. Kalabdian sin pagtawakkal pa Allah ta'ala, hangkan na sambat na niyo kaina, in mapatut yan, bukun kita niyo nagbubuwa-buwa pa saitan, pa mga kajinjinan, sa subay sila in mabuwa kato taniyo, apabila biyog buwan taniyo sin matan pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita niyo nagtawakkal da sin matan pagtawakkal pa Allah ta'ala. Subhanallah. Kita niyo mga katawat ay manguran, impagyanong tawakkal, pangatayan, kakahinang, hinangunin sarab, sampai kabtangan, adlaw-adlaw, hindo kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa kahaba, kita nyo gumawa na rin habay. Diita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, balikan ko biya salawat, in amuin kabtangan, piya kabtang kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa kahaba, kita nyo gumawa na rin habay, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Tagnaan ko angan sin Allah ta'ala, kaniya ko magtawakkal, wala hawla wala quwata illa billah. Wayroon gaus, wayroon kawasa, buat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala ratunggal. Kabtangan, haupo mga katawtay manghuran. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Sa kahaba ko gumawa din habay, magmatay in saitan, sarab panduan nakaw, atasan nakaw, iban lapasun nakaw sin Allah ta'ala dengan katan kangian. Subhanallah. Uno ini mga katawtay manguran, pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga katawtay manguran, in amuin
kalabyan sin pagtawakkal pa Allah Ta'ala, wayroon kabugaan mo hisiyo-siyo, piyapan jari sin Allah Ta'ala. Bang matandakaw, nagtatawakkal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumagawa na sadya masatan nyo ini mga katawtay manghuran, misan magkabtangan intaubiyan, tawakkal ala Allah, magtawakkal pa Allah Ta'ala, sumagawa bukun matan, sabab mahina in connection niya. Di siya magsasambayang 5 waktu biyan. Hati niya masi kulang in pagtawakkal niya. Sabab in kita niyo na diaraak kita niyo mag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasupaya in kita niyo na aun parsugpatan iwan sin Tuhan Rabbul Alam. Parsugpatan tanyo in pagsambayang 5 waktu yan. Nawang kita di na kita magsasambayang 5 waktu, hati niya bugto in amuin parsugpatan ta. Di kita maingat magtuhan, di kita maingat mag-addat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang kita di magsambahayang 5 waktu. Sabihan na katawtay manguran, in amuin dia akan katutan nyo. Huminang sindia akan, lumayo sindiangan. Ihfazillah, yahfazka. Parihalaa, india akan sinallahu Ta'ala, hinanga. Parihalaa, indiangan sinallahu Ta'ala, anibi. Parihalaun kau sinallah Subhanahu wa Ta'ala. Amuyatuin, amuin parjanjian. Diita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naman jari, namang kita di dah huminang sindiakan, gaman huminang kita sinlanggal sara, pagubos humuat-huat kita, miki parihala ako pa Allah Ta'ala, na inyat to, di magkugdan mga katawtay manguran. Di magkugdan. Dahil nga sabi natin niya, makawatan niyo, in pagtawakkal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarang mo maakadinto, pangatayan, tubos, nangangandol pa Allah Ta'ala. Ikarwahin ang min sabab diyan, hasupaya kau parihalaun sin Allah Ta'ala, amunin pag-ibadat. Hasupaya kau kaulungan sin Allah Ta'ala, makusugin parsugpatan mo, sambahayang 5 waktu. Samit tiyakaw. Hinang min sabab, hasupaya kau parihalaun sin Allah Ta'ala. Hikato niya kabtangan. Daran kau nanununtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasupaya kau parihalaun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biya na sin haupu ito. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawang tanyo ini mga katawtay manghuran mahinang saitan mismo muwa kato. Di na kita mabuwa pa mga kajinjinan. Di na kita mabuwa sukuton. Sa nagtatawakkal na kita pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya atasan na kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiyan na katawtay manghuran. Hati niya, dila tanyo ini, iuusal tanyo, nanununtundaran pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa obin masa tanyo ini mga katawtay manghuran, niyumuga sinwayron kabugaan. La ilaha illallah. Inkiabuan sin manusia masa tanyo ini, niyumuga palutaw. Astagfirullahalazim. May taini niyuga in manusia. In sabab niya mga katawtay manghuran, nalupa patuhan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasab sin kialupahan nila, in Allah Ta'ala amin tag-ukum minik sin katan, den di dunya, niwa na papyapanjari. Dahil sabiat to, in saitan, piyag panayam na yaman na sila. Biayanin kaunan sin mga kuntaratan nyo saitan, iblis, bangkitan nyo miura na, nagbuka-buka na, hasab sin liw patanyo na in Allah Ta'ala, na pagpanayam na yaman na kita nyo. Amo rin, buka-bukaon na kita nyo biyayan. Apabila malamma na, in amuin parsugpatan, sin ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ang paadapon kita anin hadis sumunod mga kataw tay manghuran. Imano siya tatap siya nanunumtum pa Allah Ta'ala hakabtangan niya biyayan kitaan niyo. Biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dan kan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an in aghniya diungog kulongin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Unin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man dakhala baytahu padakar Allah hisiu-siulong niya insimud pabay niya pag-ubos na numtum siya pa Allah subhanahu wa ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi hawak tu simud siya pabay niya iban hawak tu hapagkaunan in akisin saitan la mabita lakum wala asya wairuun nakatugan niyo hawak turun ini iban wairuun makaun niyo in akisin saitan pa mga panaiban niya siyo ini tao dahundaran nanunumtum pa Allah Ta'ala nag-iibadat pa Allah Ta'ala hati niya sambahyang 5 waktu sabing sambahyang 5 waktu yan in iyan sa lagbo-lagbo pagtumtum tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat sin Allah ta'ala, wa aqimis salata lidikri. Tunay yan sambahayang hasupaya makatumtum kaudaran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga kataw tayo manguran. Wa ida dakhala falam yadkurillah. Apabila sa simud pabay niya, wairoon siya nanumtum pa Allah ta'ala. Wairoon siya misa nagbismillah. Uno-uno na dikir pa Allah Ta'ala. Nang sinsaitan adraktumul mabit. Na dem ini aon nabay niyo. Aon katugad niyo awak turum ini. Kahantian niyo. Sumud sampayin saitan palaumbaitan niyo. Wal iyadu billah. Nabiyan mga katawtay manguran. Wa idha lam yadhkurillaha inda ta'amihi qala syaitan adraktumul mabit wal asya. Nabanglaw niya sampai pagkaunan wairoon na nanunumtum pa Allah Ta'ala ligap impikinan wairoon panumtum pa Allah Ta'ala naong sin syaitan na doon ini aon na katuwan niyo aon pa makaun niyo, dino niyo, wal iyadu billah. Habya ini kahalan mga katawtay manghuran, pagmanjaan na sila sin saitan. Panayam na yaman na sila sin saitan. Amo na intao, sampay nabut magbuga-buga na biyayan. Sampay hubatan na sila sin saitan, na paghinangkaw bay-bay na mo halawom bay niyo. Hasupaya kau di bukaon hasupaya di namo kau bukaon di namo kau jilakaon na yung tao magad-magad na sinubat sin saitan sampai mo na yung pagkakitantan niyo mainu-inu kau yan halong bay yan long mo bay dato-dato biyan sakali bay sin jin wal iyadu billah iipat halong bay sa mabuka jila kaun, mabungis lang niya, injin yan. Astagfirullahalazim. May ta ini jima to, sabsin in manusia, biya ini, naliligap dengan Allah Ta'ala. Wairoon nagtatawakkal pa Allah Ta'ala, sabsin kaya lulupahan niya ng Allah Ta'ala. Dengan sabihat to kitaan niyo, bang biyari inin saitan, pagpanayam-nayaman kita biyan. Pagliki-likian kita biyan. Na ini sampai abutan sin kamatay, halawm kakahinang biya ini, sirik dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabin jimatu na inpiag tawakkalan niya na jin na biyan. Wal iyadu billah. Wal iyadu billah. In sirik mga katawtay manguran, dusa. Umbul satu kabayan sin jin. Sin saitan ipahinang kato tanyo in sirik dakula biyan nangkan na hasupaya kita nyo malappas dahil nga amuin lang ta
panasat sin iblis, iman sin mga tindog niya, dahil nga pagsirik ini, subay kita niyo tunggal magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay sampurna in pagtawakkal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab amo yan, hindi ta sin Allah ta'ala ayat niya, balikan ko biya salawat, innahu laysa lahu sultan ala alladhina amanu ala rabbihim yatawakkalun. Bunal to din iblis, saitan, wayroon gaos niya, sumasat, pa mga bariman, in kaaunan nila, nagtatawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan siya makasasat lang si mga ulama, temporarily sadya biyayan. Magtawbat da in mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Ang pabiyita sin Allah ta'ala, balikan ko yung ayat mga katawtay manghuran, hisiura yung kapagmanjaan sin saitan, panayam-nayaman niya, mapagsirikon niya, amuin mga tao, niya makadsin hubat niya biyan. Nagtataat ka niya, maghinanglanggal sara, di magsambayang 5 wakto, hasawab sindi na sila magsambayang 5 wakto, malamman na yung parsugpatan, wayroon na koneksyon nyo na pa Allah ta'ala, walladina hum bihi musyrikun, sampai mabut in sila magsirik na pa Allah ta'ala, dahil nga sabi ito, biyayta sin Allah ta'ala, in kapag manjaan sin saitan, amuin mga tao, nagsisirik kanya biyayan. Unuunin hubat sin saitan, akaron nila biyan. Diatungan musiba, aramala, masakit biyanin pamaranan, inhubat sin saitan, siyukot ko biyan, paghinang kau kiuning, iban mga makaon, labot ko matu, sakat ko patasbud, wal iyadu billah. Kitaan nyo, in kahalan sin manusia biyayan. Amin wayron nagtatawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, makaulong mga katawtay manguran. Hinang ipon sin saitan, daak-daakon biyan, pahinangon, pasujuron sampai kuhul na biyan, wal iyadu billah. Pasujuron pa nunok biyan, sampai in result niya biyan, halaw buga, in kaaunan sin tao biyan, nyumuga biyan, mabuga jila kaun, nyumuga sin jin, nyumuga sin sukot biyan, wal iyadu billah. Nabiya ini kahalan, wayroon nakasamnangan sin kabuhi niya. Pikilan niya, halom kuba-kuba, mumuga sadya biyan. Sumarawa, bang siya ito yung piyagtawakkalan ni Allah Ta'ala. Tupot tunggal Allah Ta'ala, unang result niya, makasaitan-saitanin muka kanya. Subhanallah. Piyahayan yung kaadilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabsin, pariyalaon na kau sin Allah Ta'ala. Masan nang in kabuhi mo biyan, mahayang in pikilan mo, mahayang in kabuhi, in alam sin daghal mo biyan, pangatayan mo. Subhanallah. Bangkaw, in piyagtawakkalan mo, tupot tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga katawtay manguran, tumtumuntan yun ayat sin Allah ta'ala. In piya kita niya kato taniyo, in ukum minik sin mangi, iban marayaw dumato nga kabuhi taniyo, in iyan, in tag-amulahian Allah subhanahu wa ta'ala. Pandukahin nyo marayaw mga katawtay manguran. In ayat sin Allah ta'ala ini. Hasupaya, di namayan kita niyo muka pa mga jin biyan, pa mga bay sin jin, pa mga katampat-tampatan. But in sila yan, wayroon kawasan nila yan. Wayroon, bang kita niyo matanda. Magtawakkal pa Allah ta'ala. Mangandusin pa karadyaan tanyo. Kita niyo ayat sin Allah ta'ala mga katawtay manguran. Wa iyam saskallahu bidurrin. Bangkaw paratungan sin Allah ta'ala kamudaratan, hati niya, unin hati niya. In magparatong kamudaratan, Allah subhanahu wa ta'ala. Dua in kahalan ini mga katawtay manguran. Bangin kaaunan mo nag-iibadat pa Allah ta'ala, ang pakaudiatungan kamudaratan, in iyan panisting. Hasupaya angkatunin darajat mo, hasupaya maampunin pardusahan mo. Sumagawa bangkaw diatungan sing kamudaratan in kaaunan mo di magsambayang 5 waktu, langgal sara, in iyan bala kay mo.
punishment kay mo. Kaadilan sinallahu ta'ala. Panagnan, wa iyam saskallah. Bangkaw paratungan sinallahu ta'ala kamudaratan. Hati niya magparatong sin kamudaratan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala kashifa lahu illahu. Wa iroon makapaigayan. Buat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala ra. Hikarwa hati niya Allah ta'ala in kawasa magpaig sin kamudaratan. Hikaruan niya mga katikatun niya. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Apabila kabayan sabsin Allah ta'ala paratungan kau karayawan, kamumpaatan, wa iruun makapaggang sin kalabyan niya. Hamuin paratungan niya sin kalabyan niya, siyusin kabayan niya dengan ipon niya. Subhanallah, ayat ini piatarang sin Allah ta'ala in kawasa ukum minik sin katan pakarajan tanimangi marayaw tunggal siya Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat to siya intuput tunggal pagtatawakkalan sin kita niyo. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun. Iban pa Allah ta'ala in mapatut pagtawakkalan, sintao magtatawakkal yan. Subhanallah mga kataw tayo manguran. Naamo yung mga kataw tayo manguran, in amo inlaw ta, pag iyanon, pagtawakkal pa Allah ta'ala, tafwidul amri ilay, hibugso mo pagsarakan ng katan, pakaradyaan mo kanya. Wal i'timad alay wasiqa bihi. Iban sin, mangamdus kau kanya, magtawakkal kau kanya, pangandul mo kanya yan. Pagtawakkal mo kanya biyan. Hangkan hindi akan kato tanyo sin Sara, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang kita nyo magtulak-tulak, unin dua ahibin tanyo paahli tanyo. Goodbye, babay sadya biyan, buko na dya mga kataw tayo manguran. Sa uno, astaudi'ukumullah, hipaminta kamo pa Allah ta'ala. Subhanallah. Hindu kato na isab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalima tiyo sumagawa malagwing kapaidahan niya. Astaudi'ukumullah, bangkaw magtulak-tulak diyan. Uno indua ahibin mo pa anak asawa mo pa ahli mo, kalasahan mo. Unin ari mo biyan pa ahli mo. Kanda ina ama mo biyan. Astaudi'ukumullah, hibi ipaminta kamo pa Allah ta'ala. Naunin ari sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah idha staw'ada shay'an la yudayyi'uhu. Bunatu din Allah ta'ala, pabila ang piyamin kanya, di niya yan pasaran. Subhanallah. Pariyalaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ni mga kataw tayo manguran. Kabtangan tiyo, sumagawain kalabyan niya, landotud. Dakula mga kataw tayo manguran. Wanapyut tuhmati anhu. In pagyanong pagtawakkal, kahinapusan mga kataw tayo manguran, di kau manusun pa Allah subhanahu wa ta'ala, hamapuas kau nagtawakkal kanya, himinang sin sabab, di kau manusun kanya sin uno-uno na result gayan. Sab in ikaw na tiembo ko mga pangatayan mo, in Allah ta'ala, sangat baing ulungon, baing kasihon, siya in labi makaingat sin hikarayaw kay mo. Hangkan na aon mga sambayang istikhara gayan. Hati niya, hibugso mo pa Allah ta'ala pagpi sin decision mo biyayan, bang hikarayaw kay mo at away kakangi biyayan. Na uno-uning result yato, di na kaumanjari, amoy manusun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun yan biyan mga kataw tayo manguran. Nag-ibadat kita nilaw niya, pabus jimatu pakat yung biya ini biyan. Uno na yung mga kahalan biya ini biyan. Magsambayan kita 5 waktu, sa masi kita ni kyubdan si masakit biyan. Astaghfirullahalazim. Na hindi ini mga kataw tayo maruntong tumuntan niyo. In Allah ta'ala, ida ahabba Allahu abdan ibtala. Apabila in Allah ta'ala makasimana sa haipon, tukasun niya. Nabiyan mga kataw tayo manguran. Paratungan masigpit, sa inyan di ikakangi. Maman, lang si mga ulama, kita uming kahalan mo yan. Bangkaw diatungan sin aramala, kamudaratan, kasigpitan. In kahalan mo, nag-iibadat pa Allah ta'ala, iniyan panukas kay mo.
lasa kay mo sin Allah Ta'ala. Sumaga bangkaw diatungan sin musiba, kangian, hahalin ikaw, di ka mag-iibadat, simisulang ko pa Allah Ta'ala, yan bala kay mo sin Allah Ta'ala. Nabiyan mga kataw tay manguran, in kaaunan tanyo, pagtawakkal pa Allah Ta'ala, na halaw tayong buko, hapikilan tanyo, yan pangatayan tanyo, in katani ni karayaw kako. Sabsin in Allah Ta'ala sangat bayang ulungon, bayang kasihon. Hangkan na lang sinambuk alim biyayan, law niya, da'autullaha da'watan, kahinapusan, da'autullaha da'watan. Mangayo ako law niya, dua pa Allah Ta'ala. Pain a'taninlahu iyaha, farihtu marra. Bang in dua ako yato, dihil ka ko sin Allah Ta'ala, kuya ka na ako makaminsan. Wa in lam yu'tini iyaha, farihtu 10 marrat. Sumagawa bangyat to, wayroon dihil ka ko sinallahu talang piyangayo ko dua, in kuyag ko times 10. Makahangpo, lipat makahangpo in kuyag ko. Duhon mang duhon in kuyag ko. May talaw niya. Liannal ula ikhtiyari. Sabing panagnaan niya tulaw niya, kabayaan ko sadya, ako'y nagpiya to, pangatod ko marayaw. Wathani ikhtiyarullahi azza wa jal. In hikarua, amin wayron na dihil ka ko in pangayo ko dua, in nagpiya to Allah subhanahu wa ta'ala. Amin alamul ghuyub, sangat makaingat sin hikarayaw, hikakangi biyayan. Paipon niya. Nahangkan na mga kataw-taw manguran, in kita niyo, magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyo magtawakkal kanya, pariyalaon niya yung katan, pakaradyaan, amin hatulon niya. Mahuli mga kataw-taw manguran, patugtugon tanyo rin dihay ni, mura-murahan, kaya pagmumpahat sin Allah subhanahu wa ta'ala, katutan yung katan, amin, tuminggal kita nyo sin pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatulon tanyo yung panawhid tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله القبول وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.